Pozdrav ekipa, mi smo Buraz i Lega. I danas vam donosimo jedan poprilično neobičan vlog. Mi smo ga odlučili nazvati Korontena vlog, budući da smo svi u nekakvoj samoizolaciji. Perite ruke, ostanite kod kući i sva ostala sranja koja znate napamet zato što ih gledate svaki dan na televiziji. Pozdrav ljudi, kao što ste mogli čuti, ono čime se mi danas bavimo je Korontena vlog. Te snimamo ono čime se mi bavimo, ali zato imamo i goste, znači naše ljude koje mi znamo i koji će pričati o tome što oni točno rade sad za vrijeme karantene. Tako da neću više duljiti i možemo odmah početi. Dame i gospodo, dobro došli u Slavoniju. Nalazimo se u Osijeku, međutim ovdje preko Drave, kao da smo na selu. Kad je krenula ova cijela situacija s virusom, stvarno sam mislio da će trajati 2 tjedna, tako da nisam ponio opremu, naprosto nisam imao mjesta kad sam dolazio iz Zagreba. No, to me neće spriječiti, evo da vam malo pokažem kakva je ovdje situacija kod nas. Dakle, uglavnom sam kod kuće, volim doći ovdje van i malo kartati s obitelji, delu. Ne trebamo taj da nam je svima malo dosadno ipak, tako da najzanimljiviji dio svega je, evo malo stručne pomoći. Ove zeke dvije, napravili smo zeku, ovo se, zapravo nismo još dali ime. Tako da želim da pišete dolje komentare kako ćemo nazvati zeku. Ovo je Mašanja, ovo smo dali ime, zato što pokazala je svoj karakter. Malo je sramežljivija od ovog, međutim je ona se navikla, već je tako. Te da ti damo jedan cvjetić, sad neće sad se boji. Ja vam stavljam ovdje iz jednog sela u Dalmatinskoj Zagori, s obzirom da sam odlučio ipak izbjegavati neka urbanja središta. Zagreb, nažalost, koliko god bi volio da sam gore, situacija je nekako drugčija. U Dubrovnik nisam ni htio ići, jer isto tako neko urbano središte i baš dolje nije zdravstvo neko koje se možete pouzdati. I onda sam tako na selu. Sva sreća ima dovoljno prostora za kretat se, nije toliko restriktivno kao što je možda u nekim urbanim središtima. I možete se dovoljno kretat, često izlaziti vanka, evo čak smo namjestili koš koji je poprilično niže zbog našeg 12-godišnjeg rođaka, tako da jedino što mogu raditi je da glumim Shaquille O'Neala na njemu. Pitao sam ga da snimimo danas zajedno taj dio, on nažalost nije htio, tako da sam odlučio sam nešto napraviti. Glupiranje doslovno, ali čisto da vidite kako izgleda košarka u karanteni kad nemate s apsolutno nikim igrat na košu od 2 metra. Druga stvar koju često radim dok sam ovdje u karanteni je igranje Resident Evila i to ste sve mogli vidjeti u našim recenzijama nekoliko dana prije ovog vloga. Evo ga ljudi, trenutak koji smo valjda svi do sada čekali. Prošlog vikenda izašao je Resident Evil 3. Ako ste nas do sad pratili, onda znate da je ovo veliko finale našeg višemjesečnog serijala u kojem smo obradili 2 Resident Evil trilogije. Nekako je to potpuno obuzelo moj život, trenutno sam totalno u Resident Evilu 3 i samo ga ponavljam. To se najbolje vidi kad djed kaže da mu treba donijeti kokoši za ručak, pa to zna izgledat ovako. Inače, u karanteni je jako teško naći prostor za razgovor s vašim kolegama iz kanala. Međutim, ja sam našao jedan način i to je zapravo da se ja čak i ovdje na selu njima uvijek mogu obratiti. Evo sad idem prema njihovom staništu i sad ćete ih upoznati. To su znači, kad god imam neku kreativnu blokadu ili nešto u tom stilu, uvijek pođem našeg Seba i našeg Stipu pitat za jedan savjet. Onda ja dođem tu. Sebo, Stipe, dobro znam da ti se spava, ali slušaj, imam problem sa onim 3. paragrafom gdje vas reklamiram. Je li to u redu, ili može to stati tako? Sebo? Je li može to stati tako, Sebo? Ha, dobro, onda ću ostaviti, ništa. Ajde, hvala ti na savjetu, stari. Ćao!
Nakon što smo vidjeli čime se bave Plastić i Rašković, idemo sad na našeg dragog Nekića pa da vidimo čime se on bavi. Između ostaloga preporučamo i čitanje nekih vaših omiljenih knjiga koje niste mogli čitati tijekom karantene, kao primjerice neki određeni hrvatski naslovi. Dakako, nemojte boraviti uvijek samo unutar kuće, otiđite nekad van, samo nemojte otići u nekakvim grupama. Otiđite planinarit po mogućnosti i još malo planinarit i još malo planinarit. Dakako, ako niste normalni, kao što mi nismo normalni, možete se uvijek otići okupat. Uskrs 2020. otvaranje sezone kupanja. Utekla mi muda u bubrege. More je savršeno mjesto za koronu, ne virus, nego gajbu piva, dakako. Ako uopće volite te ženskaste pive. Prevarite koronu, otiđite na more i dobite upalu pluća. I sad za kraj ovog dijela u kojem mi pričamo čime se mi bavimo, ja ću sam ispričati ukratko čim se ja bavim. Sve se vrti oko faksa, oko editiranja videa, snimanja, ali čak oko Noćne more Željka Malnara. Ne znam ako ste gledali, ja sam to sad, otkrio za samog sebe pred tjedan dana otprilike i stvarno moram reći da uživam u tome. Tako da, iskreno topla preporuka što se tog tiče, i vjerojatno ima još nekih serija domaćih ili emisija koje bi trebalo istražiti u ovo vrijeme kad, ajde, donekle imamo još vremena. A sada idemo na naše goste, to jest naše drage prijatelje, pa da vidimo čime se oni točno bave u ovo vrijeme. Pitaju kako preživljavamo karantenu. Pa evo, sjedimo vani, chillamo. To je sve što nam treba. Karantena pogodila. Tu su kolege Trojnar, kolege su tu. Umjesto da se igramo sad se igramo svi skupa svaki doma. Kako preživljavam karantenu? Pa evo, danas je Veliki petak, pa sam ja kao Isus išao u Trnje, točnije u šumu u Merhatovcu. Budući da smo mi Ličani opće poznato zajebani ljudi, ovako ničega se ne bojimo i volimo se redovito boriti s nečim, ratovat s nečim, tako mi sa koronom. Mi se korone ništa ne bojimo, jedino što ne smijemo baš previše okolo, onda mi zato u Lici ili odemo u šumu ili na njih. Borimo se protiv korone motorkom i traktorom. I pozdrav sebe u današnjem videu, uranjam prodežni kabel pod naponom u vodu, tako ja provodim korona praznike. Ne pokušavajte ovo kod kuće.
Lijep pozdrav Buras Lega kanalu. Evo, u ovo doba karantene zasigurno vas zanima kako provodimo dane. Pa eto, ja većinu dana nosim mačku po dvorištu. Dakako to nije lagan posao, ali eto, mačku treba znati nositi po dvorištu, jel? Lijep pozdrav. Poštovanje, ako vas zanima kako izgleda rođendansko slavlje usred pandemije COVID-19 u karanteni, evo kako izgleda, ništa zapravo bitno različito od prijašnjih rođendanskih slavlja. Ima torte, ima pive, jedina razlika je ako ste ekstrovert, vjerojatno ćete ove godine piti sami sa obitelji kući umjesto u birtiji. Pozdrav! I za kraj ovog našeg spektakla, nazovimo to tako, htio bih se zahvaliti svima koji su poslali neki video ili na neki način sudjelovali u snimanju svega ovoga. I ako vam se ovo svidjelo, slobodno se subscribe-ate, stisnete like i čak i komentirate. Ako imate kakva pitanja, slobodno nas pitate na Instagramu ili u komentarima. Tako da, nadajmo se nekim boljim vremenima, da nam vlogovi sad imaju opet više gradova u sebi, ali opet da je cijela ekipa na okupu. I ako ništa drugo, barem da možemo malo putovati ili se susretati s drugim ljudima i uživati.